Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tening panika setong pasol. Fil istinja ya dalam istinja akala wa ada biqadil hajati ban tatakra mana orang yang senekanin hajat. Wal istinja bantining istinja wa huwa bantining ya istinja min najautu syai'a panika dari lapat najautu syai'a. Ay kotok tuhu tekesi mekek pasara kaulah huda kaya syai' faka'annal mustanji maka atakan tak saungkunah pasara mustanji orang saya akela yak ta'opa ni mekek pasara mustanji bihi sebab istinja al-adha kotoran an-nafsihi dari abati bin ya mustanji. Wajibun panika si wajib min hurujil bauli dari keluar kami wal waiti ban tai bil ma'i kalaban aing awil hajari atau batoh wama ban perang fi maknahu saya dalam maknanya ya hajar. Apa saja kriteria daripada ma itu ma fi maknahu min kulli jamidin dari sapan-sapan sekali tahirin saya suci qaliin semailang kotoran wairi muhtaramin tor lain se imuljaki walakinil afdalu ayastanjiya awalan bil ahjari summa yutbi'uha thaniyan bil ma'i walakin ban tatapena al afdalu tining selebih utama ayastanje panika kutu akela pasera orang awalan edalim lukalluna bil ahjari kalaban banyak-banyak batoh summa yutbi'uha maka kare-kare ma'anoro pasara orang hada kaya ahjar sanian edilum senomor 2 bil ma'i kalaban aing. Pasal ini menerangkan tentang istinja cebok, yaitu akela dari kami bin Wa'id adalah hal sebuah keharusan baik menggunakan air atau batu atau yang sesamanya, yang penting jamid padat suci kemudian koli menghilangkan kotoran dan tidak dimuliakan. Tisu contoh, tak masalah memakai tisu. Namun yang paling afdol menggunakan ahjar dulu kemudian diikuti air. Wal wajibu salasu masahatin walau bisalasati atrafi hajarin wahidin. Wal wajibu bantining si wajib salasu masahatin panika telok banyak-banyak ngosapen walau bisalasati atrafi hajarin wahidin ban sanajan
panika kalaban telok banyak-banyak koncoon batoh wahidin setong satu batu namun berujung 3 dianggap cukup untuk digunakan istinja. Wa yajuzu ban oleh ayak tasiral mustanji panapa kutu aringkas al mustanji pasera mustanji orang saya istinja alal ma'i atas aing au ala salasati ahjarin atau atas telok banyak-banyak batoh. Jadi gunakan air saja tak masalah, kemudian gunakan 3 batu tak masalah, namun syaratnya yungki bihinnal mahallah. Yungki saya mapir saya pasara mustanji bihinna kalaban salasati ahjarin al mahallada kenangan. In hasolal ingko ulamun hasal al ingko upanapa mapir saya biha kalaban salasati ahjarin. Kalau memang dengan 3 itu dapat membersihkan. Wa illa ay wa illam yahsulil ingko ban lamun tak hasil bersih zad alaiha zad maka nambah pasera orang alaiha atas salasati ahjarin hatta yang ko sampai bersih panapa mahal. Wa yusannu bani sunataki ba'da dzalika samarina ka disa taslisu panapa loknan loen. Kalau sudah bersih maka diusap lagi, karena dengan bersihnya maka dianggap satu walau dengan beberapa usapan. Fa idza arada al-iktisar ala hadima maka nalikana anggar paki pasara orang al-iktisar dak ngelak cokop ala hadima atas salah setonga kaduana. Fal ma'u maka tining aing afdalu panika lebih utama. Li'annahu karna sangkunah ya panapah emak yuzilu panika mailang panapah emak ainan najasatih da addatah najis wa asaraha ban bekasih ya najasah. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari bantining syarta anyo ko pernah istinja akela bil hajari kalaban batok alla yajib apa nika kutu tak kereng al horiju panapa saya keluar an najasu najis. Jadi kotoran itu masih dalam keadaan basah, tak kering. Wala yantaki laban tak ngaleh panapah ya horik an mahalli hurujihi dari kenangan keluar ya horik. Wala yatra'a alaihi najasun ahur ajnabiyun anhu. Wala yatra'a banta dating alaihi atas horik najasun ahuru panapa najis ahuru selayan ajnabiyun sebenian anhu dari mahal. Fa inin tapa jadi tak datang najis lain yang bukan keluar dari mahal itu. Wa inin tapa syartun min dzalika maka lamun tada syartun panapa setong syarat min dzalika dari kadisah ta'ayyana maka tantoh alma'u panapa aing wa yajtanibuh ban acawunnah pasara wujuban kalaban wajib
Qadil hajati pasara qadil hajah. Orang sanakanin hajat istiqbal kiblah da ngadep kiblat. Al-ana samangkan wahia bantining ya kiblah al-Ka'bah tu panikah Ka'bah. Wastidbaraha ban mangkor ya kiblah fi sahra'i indalum ra'ara. Illam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Illam yakun lamun tak bada bainahu panika yang tarnah ya orang wa bainal kiblah ben yang tarnah kiblat satirun panapa leng aleng. Tatkala tak ada leng aleng aukana atau bada panapa ya satir atau bada leng aleng malam ya belu ben tak ada pak panapa ya satir sulusai diro inda 2/3 diro. Tapi leng-leng tak ada pak 2/3 diro. Au balawahuma atau ada pak panapa satir huma da sulusai diroin wa ba'uda banjau panapa satir anhu dari ya orang aksara min salasati adru'in kalaban lebih banyak dari telok banyak-banyak diro bidiro il adami kalaban diron anak Adam. Jadi lebih atau sampai pada 2/3 diro 2/3 diro namun lebih namun jauh daripada orangnya. Jadi satir itu jauh dari orangnya melebihi 3 diro. Satu diro itu kira-kira ya 1 diro. Kalau 2/3 diro itu perkiraan 32 cm. 32 cm itu 2/3 diro. Sasta itu dari ujung tangan sampai siku 1 hasta. Dira'il adami. Kama qala ba'duhum kama katibarang qala sa'ata bu'duhum pasar setengah ulama. Wal bunyanu bantining bangunan fi hada idlum panikah kasohro panikah akatif ra'ara bisyartil madhkuri kalban syarat madhkuri al madhkuri saya sebut illal bina al muadda angin bangunan al muadda sediaki li qada'il hajati ekandi nekani hajat. Fala hurmata fihi maka tada panapa keharaman fihi dalam bina al muadda mutlakon kalaban mutlak artinya kecuali jeding WC memang ada bangunan-bangunan khusus maka tak masalah menghadap kiblat karena sudah berbentuk bangunan yang disediakan. Ini bukan sohrok. Jadi kalau bangunannya seperti WC tak masalah. Wa kharaja bi qaulina al-ana wa rajaban keluar bi qaulina kalaban tabu qaul sataja al-ana lapat al-ana semangken napa saya keluar ma panapa pereng kana sebeda panapa yemma kiblatan awalan panika kiblat awalan saya pertama ke Baitul Maqdis akati Baitul Maqdis pastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun maka tini ngadep ya Baitul Maqdis wastidbaruhu ban mongkor ya Baitul Maqdis makruhun panika makruh.
Kalau dari sini Baitul Maqdis itu perkiraan ke barat aja. Barat aja. Kalau kiblat kan ke barat. Wa yajtanibu adaban qadil hajati al-baula wal wa'ita fil ma'ir raqid. Wa yajtanibu ban acaunna adaban karena tata krama qadil hajati pasera orang yang senekani hajat al-baulada akemi wal wa'ita ban ati-ai fil ma'ir raqid dalam aing seneng-neng. Amal jari fayukrahu fil qalili minhu dunal kasiri. Amal jari ana pontining aing sakili fayukrahu maka panekai makruaki fil qalili edelum sasakone minhu dari ya jari dunal kasiri punten saya banyak. Lakinil awla lakin tetapi al awla tini selebih utama ijtinabu panika jawin ya baul. Wa bahasan Nawawi tahrimahu wa bahasa ban abahas an-Nawawi pasara Imam Nawawi tahrimahu da haramah ya baul fil qalili edalum aing sakonni jarian kana aurakidan jarian panika se akili kana bada panapa yema aurakidan atau se neng wa yajtani bu aidan al baula wal wa'ita wa yajtani buban acaun pasara ya orang aidan galaban pole al baula da akmi wal wa'ita ban ati ai tahta syajaratil mutmirati imbabana kajuan al mutmirati sabwa waqtat samari wa ghairihi waqtat samari waqta abwa wa ghairihi ban lainaya waqtat samar wa ghairihi ban lainaya waqtat samar wa yajtanibu ban Allahu akbar wa yajtanibu ban acaunna pasera orang mada barang dukira sebut panapa ya ma fitoriki dalam lanjalan al-masluki sa'ala batin linnasi ikan di manusia wa fi mawdi'i dhilli syaipan ban dalam kenangan ngaup syaipan dalam waktu nemor wa fi mawdi'i syamsi ban dalam kenangan matahari syitaan dalam waktu nampara wa fi saqabi fil ardi ban dalam lobang fil ardi dalam bumi di lubang-lubang wa huwa bantining ya saqabi an-nazilu panika se toron al-mustadiru sebuntar jadi lobang walafdu sakbi sakitun fi ba'di nusahil matnih bantining lafat sakbi sakitun panika segekar fi ba'di nusahil matnih dalam sebagian banyak-banyak redaksina matan wala yatakallamu banta oleh apanta basira orang adaban karena tata krama li ghairi daruratin ekandi laina darurat qadil hajati basira orang se nakani hajat alal bauli wal wa'iti atas akmi wal wa'iti ban awa'id fa inda ad-daruratun ilal kalami fa indaat maka lamun mendorong daruratun panapa darurah ilal kalami deka apenta
Contohnya kaman ro'a hayatan, akati orang ro'a seningal ya pasalaman hayatan deka olar. Taksidu hale asatce atau hale asatce bahasa raya haye insanan deka manusia. Maksudnya benih bahasa C, maksudnya ini ingin menggigit seseorang. Taksidu hadi asatce panapa ya hayya insanan dek manusalam yukro maka tak makro al kalamu panapa afenta hina idin inalika napaneka. Wala yastakbilu syamsa benta oleh ngatup pasar yang orang asam sahda ka napa matahari wal qamar bulan. Wala yastadbiruhuma benta oleh mungkor pasar orang huma da kedua nah. Maksudnya ay yukrahu lahu dalika yukrahu makruaki lahu kan di yang orang dalika panapa ka disahala qada ya hajatihi waktu dalam keadaan nekani hajat ya orang. Lakin an-Nawawi fi ar-Rawdati wa Syarh al-Muhadzab qol lakin tatapena an-Nawawi tining Imam Nawawi fi Rawdah ya dalam Rawdah wa Syarh al-Muhadzab dan Syarh al-Muhadzab qala panikata bu pasara Imam Nawawi. Napa tabuni Imam Nawawi nang Rawdah ban Majmu' Syarah Muhadzab. Inna istidbarahuma saungkuna panapa mungkor syamsi wal qamar. Laisa panika tada panapa istidbarahuma bimakruhin panika makro. Ba nika ba zaidah. Bimakruhin panika makro. Dan sudah ada dalam balawahnya bahwa kalau ada ba huruf jar setelah nafi maka dan posisinya menjadi khobar maka dia zaidah. Di balawah ada. Ketika ilmu ma'ani membahas qayyid dan qayyid itu sampai pada hurufil jar. Nanti ada huruf-huruf jar zaidah ada 4. Mutola'an lagi ulumul balawahnya. Wa qala fi syarhil wasid manatabu pasara Nawawi fi syarhil wasid indalum kitab syarhil wasid inna tarka istidbarihima sawaun. Inna saungkuna tarka istidbarihima panapa atinggal angad samas wal qamar wastidbarihima ban mungkor kaduana sama wal qamar sawaun paneka pada ay fayakunu mubahan tegese maka badah panapa ya istiqbal wastidbar bahan paneka mubah boleh saja. Wa qala fi tahqiq banatabu pasal Imam Nawawi fi tahqiq dalam kata tahqiq. Memang Imam Nawawi ini sangat kuat dalam mazhab Syafi'i karena tatkala ada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi idza ta'arada An-Nawawi wa Rafi'i fal yuqaddam maka dikedepankan An-Nawawi pada pasal Imam Nawawi, maka Imam Nawawi yang dikedepankan. Kata Imam Nawawi dalam kitab tahqiq inna karahata istiqbalihima la aslalaha. Inna sangkuna karahata panapa kamakrona istiqbalihima ngadup syams wal qamar la aslah. Panika tada panapa dalil laha ikan dia karaha mengatakan makruh dalam menghadap
mentari dan bulan tidak ada dalilnya, itu tak ada Al-Quran, tak ada hadisnya. Wa qawluhu bantininta ibnu musannif wala yastaqbilu ila akhirih, lapat wala yastaqbilu ila akhirih sakitun bani kasakar fi ba'dina sahil matni dalam sebagian banyak-banyak redaksi namatan.